Nalazimo se u Bogdanci, gde ima intenzivna proizvodnja kornišona. Znači, ova oranžerija je oko 33 hektara. Ali ukupno sa svim kooperantima, oni imaju oko 200 hektara, znači sve pod kornišonima. Ovdека imamo, znači, mnogo jake probleme sa nematodima. Nalazimo se u Bogdancima u Makedoniji. Danas je 18. april 2019. godine. Kod naših domaćina u firmi Dena Produkt radimo jedan ogled sa našim proizvodima. Dena Produkt se bavi ozbiljnom proizvodnjom kornišona za izvoz u Evropsku uniju. Ovde danas na ovoj parceli radimo ogled. Naš princip zaštite je prvo inkorporacija 100 kg maske po hektaru, a zatim posle rasađivanja biljaka. Danas smo radili prvi put 150 ml rastvora po jednoj biljci, a u narednih 7, odnosno 14 dana radit ćemo drugu i treću primjenu. Nakon mesečak dana, malo jača dana, vidjet ćemo pravi efekt ovog koncepta zaštite, vidjet ćemo da li ima prisustvo nematoda ili manje, a imamo takođe kontrolu drugu parcelu gde nismo radili sa maskom, tako da ćemo imati pravu razliku netretirano i tretirano. I za mesec dana ćemo vidjeti, bit će berba i vidjet ćemo različite. Primjenom naših proizvoda, odnosno repelenata maske, u ovoj proizvodnji takođe trudimo se da proizvedemo ekološki ispravnu hranu, što je jako bitno zbog izvoza na evropsko tržište, da ovaj kornišon bude ispravan, zdravstveno ispravan. Takođe i u samoj proizvodnji manipulisanjem radnika u novim površinama brinemo, nema isparenja i brinemo o zdravlju samih radnika koji rade u ovom stakleniku. Da proizvedemo ekološki i zdravstveno ispravan kornišon koji je upotrebljiv za ishranu, a da nema ostataka pesticida, odnosno insekticida. Takođe i primjenom maske ne degradiramo samu strukturu zemljišta, tako da cela biocenoza u zemljištu ostaje ispravna.